جه ناوەندە نوچەی نوریەت نیوز بولتەنە کوردی وەرباش و دەست پێکێدە سەر نوچە. پشتی بنچافکردنا سێ ڕۆژان دەستەی هەندرینیە کانتۆنا عەفرینێ چالاکوانên civaka sivîl tehmetbar dike û Kongreya Dêrikê bi avakirina Encûmena Sûriya Demokratîk bi dawî bû. Li Şêrmexsûs şervanên YPG berseva rêxistinên teror didin û paliyotên ku bargehên Daişê topbaran kirin seredana Kobanê dikin. Piştî civîna bi Erdogan û Oğlo ra Serokê Herêma Kurdistanê li gel rayadarên Kurd ra dicive û Salahedîn Demirtaş digihêje Qandîlê. Di destpêkê de ji Herêma Efrînê desteya hundirîniya kantona Efrînê çalakvanên civaka sivîl ku beriya rojekê girtibûn tohmetbarkirin ku ew hevpeyvînekê bi dijminên rêveberiya xweserîva dikine û neyên wan li pêşî dijminên wan reş dikin. Desteya hundirîniya kantona Efrînê û diriya daxuyaniyekê de da diyar kirin ku gelek gilî û agahî ji wan re hatine ku karê komîteyên alîkariyê nebaş û dazanîn ku ew hevdîtinan bi dijminên rêveberiya xweserîva dikin û alavên alîkariyên ku ji wan re tên bi qaçaxî derbasî deverê dibin û ji xwe jî difroşin û li ser van agahiyan ew hatin girtin. Di daxuyaniyê de hatiye ku lêkolîn bi wan re têkirin û hîn jî berdewam e û di demeke nêzik de dê Encûmena Lêkolînê bidin diyar kirin. Berî du rojan Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûrî daxuyaniyek belav kir ku îro roja pênşemê biborînin li bajarê Qamiş li wê mangirtineke lê dijî kiryar û biryarên rêveberiya xweserî li darbixe. Hîn çalakvanan ji bajarê Qamişlo ji Oriyet News re dane diyar kirin ku danê sibê va alîgirîn enekese li xaçereya Elef mangirtinek li dar xistin û dorişmin li dijî biryarên rêveberiya xweserî wek leşgeriya neçar û ideolojiya korsên xwandinê hildan. Kongreya Sûriya Demokratîk yê ku beriya du rojan li bajarê Dîrikê li dar ketibû bi inisiyatîveke siyasî bi dawî bûye û têda Encûmena Sûriya Demokratîk û ji 42 endaman pêk tê hatiye avakirin û hemû aliyên li ser rûxandina rejîma Sûrî li hev kirin û da nazanîn ku dê ew rejîmeke demokratîk û xizmeta miletê Sûriya ji hemû pêkhateyên re ava bike. Kongreya Sûriya Demokratîk ya Golbajarê Dêrikê hate li darxistin bi inisiyatîveke siyasî bidawî bû û li ser rûxandina rejîma Sûrî û avakirina rejîmeke demokratîk û perlemanî li hev kirin û dê di şerê rêxistinên teror de jî destek bin. Her wiha partî û aliyên siyasî gotkongir de bejdar bûn. Encûmena Sûriya Demokratîk goş 42 endaman pêk tê avakirin. Encûmena gohata avakirin kongreyeke rojnemavanî li darxistin û tê de encamên kongrê dane diyar kirin û di serî de navên endamên godê nûnertiya encûmenê bikin dane diyar kirin û navê wan ev in: Şepêla Genim, di nûner ji Koma Rûmet û Maf, 13 nûner ji partiyên rêveberiya xweserî, 3 nûner ji partiyên lêvegera siyasî, 3 nûner ji Hevgirtina Niştimaniya Sûriya Demokratîk, 2 nûner ji Encûmena Navçeya Şehba, 2 nûner ji Turkmanan, nûnerek ji Eşûriyan, nûnerek ji Siryanan, nûnerek ji Bêkhateyên Ereb, nûnerek ji Êzîdiyan, nûnerek ji Xortan, nûnerek ji Partiya El-Hedasaya Demokratîk, nûnerek ji Partiya Be'siya Demokratîk Sosyalizm ya Hundirê Sûriyê, nûnerek ji êlên Ereb, nûnerek ji êlên Kurdî, nûnerek ji Çiyayê Ereban, nûnerek ji Kombûna Niştimaniya Sûrî û 5 nûnerên serbixwe. Her wisa hemû alî li ser hejmarek xal li hev kirin. Di nav wan de divê çareyeke siyasî bû asteke veguhestinê û tê de hilbijartinên pêk were û li hevkirinekê li ser destûrekî demokrat got xizmeta civaka Sûrî bikin. Her wiha dê nûnertiya hêzên Sûriya Demokratîk bi siyasî bikin û da nezanîn got dê ew rejîma setemkar biroxînin û dê şerê terorê jî bikin. Encûmenê daxuyaniyek belav kir û tê de hat got Encûmena Sûriya Demokratîk karekî siyasî, niştimanî, demokrasî bo Sûriye ye û dê ew hemû pêkhateyên Sûrî hembêz bike.
هێژای بێبێرخستنەیەک و هەموو ئالیەن سیاسیên Kurdî di vê kongrê de beşdar bûn ji bilî Encûmena Niştîmaniya Kurd got ew di kongrê Riyadê de li Erebistana Siûdî wek aliyekî Kurdî li ser opozisyona Sûriyê beşdar bû. بله تماشاوان هیجا جبو گنگا شکرنا به مجاری اما برای خوابدنا باجاری تل ابید و الگلمه سرکرده تفدم بریز عمر علوش بریز عمر تو بخیراتی و بولتنه کنگریا دیر که بدایو بود تخمینات دا و دنگا و کنگره لسر آستا دوزا کردی و رجاوه کردستان و چه به؟ اره باشه ایوار باشتر تماشاوانا و گیش گیرا هف کنگرا دبی کنگرا سوري او كواليسيني او نستحق ولسر عربي سوري تشيتي ابيا بقى اشارتك باشا خياتك كو ملت سوري لسر عربي فا كان كونغري باتشيكي او انساني انا الروج اباد الجيل والاي خنجي روج ابا يشتي ايكو قارب بشدار كوبانا بشدار كوب جبوتي عندن اب كونغرا سوريا كيانا نا كونغرا كردان تنيا يان افرا روجابا تنيا جبركو اب كونغرا ثوره نفتحها بسر عرض سوري تشيزي انجام ايشي ونتاج ويجي بنبتنها كو عالم دنيا بنيسي كو اب كونغرا وخدمتها كل سوري كيش دعوه هوا كده وقت كو عالم بقاضي واطراف سوري بقاضي شرب ساكنن هشا كمان زي ملت السوري ايك وتبلا بي كونغري بون ومريارة خاي يكفي ويقاندن تأثير بسر مجرياتها بكر. بله بريز عمر مدخواست جانا كرامات از تلوي باري قد بكم جلو ده تخمينات دا هگر کو کنگل دارکتیه دا کو سوریا که تواهی نقشریه سوری گشکی وره کنترل کرن و با آوایی که دموکراسی جی پروگرامک وره آوا کرن ده تخمينات دا هر کس بشدار بود کنگر دا جالین عرب جی. شهادي عرب دا وقت تنها الرابور دا جيري عرب دا جهيلا سويد دا جي ايكو تبني نبون اما برقيات شانتن وايكو بتربة تجي نقابو تبيه بوانا برانيا ملتي عربة تبيه بو براني وانا جي اما اشكرا بجي براني وانا جي كي منطقة رجعبانا ومنطقة حلب وإددينا اما ايه هيلي قلبي شوية بتجي اوراق هندسن لهما هيك ونادي ترقيات شانسن وبوتن وام بكونغريتا تكتكن وامجرا تكتكن الخاطر. بله برز عمر لفي باري كونغر بداوي بو داخوينك بلعف بو كل سر روخاندنا ريجيمي وآفاكرنا سوريا كديمقراطي تكسكرن هر كسين بشدارجي لسر يكي امزاكر لآلية كدن هيرو انجمانا نجتمانية كردي لباجار قامشلو مانگرتنك لدار خست اسايشان ت استنگی چه نکر مانگرتن وان بداوی هات با آوایی که آشتیانه لگلو لآلیه دن لملدن رجابه کردستان لحریم عفرینه جواکا سیویل اندام ریخستنا جواکا سیویل راستی بنچاف کرنتن هیروجی ودیه کو جنک دیا زاروکه کی 5 سالی تف زاروکه خواهاتی گرتنه به تهمتین کو اونا لدیجی کارن ریوبریا خاصلی دکرنه تخمینه تا اف بنچاف کرنه کو العفرینه چیه دبن نه لدیجی دموکراسیه کو وند بیژن برادر الديمقراطي وافق ديمقراطي سلوكها كاد ماشي مع الباجار الديمقراطي تاكتك ماري حبسان يعني حبس الباجار الديمقراطي كلنا الديمقراطي ما معنى خطو حبس كلنا ما معنى خطو امن كلنا ما معنى خطو سلامتي كلنا ايكو مخالفات وهذا الاستجابه بكي وهذا كل شيء بدون ذكر ما له ايكو كاركتر تحويل محكمه رئيسنا ديمقراطي ما معناه فات وكتك تجارة نار محكمان ونار حبسان أبدشي كوشيد بن بانا إيكو سوجيبن كينا جدن إيكو سوجيبن بانا فرستبن لهما كتك بيسوج رأي سياسي لا ناري لكن وقت كونغرا شيد بن أسايشة مداري وانا دفاري بي خدمة وانا دكي جمال كتن مخالفين لكن كاري سياسي بلي أما إيكو كاري جنائي برز عمر بله بله دنگ تتیا برینج باجار تل ابید سرکرده تفدم برز عمر علوش گلک سپاس بود دم و بشداریته
دیسا لگوندوار عفرین هین شروع پفچون دنابرا شروان کرد و ریخستن وک جبهت النصره لهجمار گند بردوامه. نوچگیهان اوریت نیوز لگوندوار عفرین دا دیار کرن که پفچونین تند لدردورا گند باسوان یه بسر نافچه شیر وادا دنابرا شروان یپگه و ریخستن ترور به همو جوره چکان تا دانه سبه بردوام بو. نوچگیهان ما آنی زمان که تانها 4 چکدارن النصره هاتن کشتن و ترنبیل که همان ریخستنه هاتی ویران کرن. لباجار حلب جی ریخستنه النصره تا خشای مقصود به توپن هاونه و ین جهنم هین توپاران دکه و شروان کردی جالی خواه برسبوان ددن. لهلا کدن نواندرا گهاندنا یپگه و داخویانی که دا دیار کرن که وان اپراسیونک لدیجی ریخستنا ترور لدردور الجندول درخستنه و دا انجام دا 3 چکدارن النصره هاتن کشتن و 3 اندام دیجی بریندار کتنه بیکو زیانن که گهشتنه تاخه داخویانی داور دیار کرن لملدن کردن شیخ مقصود جبر دور پیچ و پفچونان نکارن جتاخه درکون آنجی پیداوی انخواه پیدا بکن. لگوندوار رقای گروپک جچتین داعش در باسی ناوا گند مغیر یا بسر باجروک عین عیسی و بونه لهزن یپگه بوان آگاهدار بونه و دناور هر دو آلیان دا پفچون درکتن هولی. جدار کلشگری ج باجروک عین عیسی جوریت نیوز را دازانین که گروپک داعش در باسی گند المغیر یل در دور باجروک بویه و شهروان کرد بوان آگاهدار بون و شر به چکن سوک دناور هر دو آلیان دا قومین. همان جداری دازانین که در انجام شرده 7 چکدارن داعش هاتن کشتن و یه اندنجی جه همان گندی رویان. هن چافکانیان تایبت جه باجار کوبانی را گهاندن که برای دروژان شانده یک جه شیورمندین لشگریین امریکی، بریتانی و فرانسی در باسی باجار کوبانی بونه. همان چافکانیان دانا دیار کرن که دناوا شانده دا هن پایلوتین که دشار کوبانی دا توبارانی داعش دکرن هبون. لگوری زانیارین به دست مالپر اوریتنیت یا کردی کتنه که هاتنا وان به شیورمندین لشگری بریا 10 هلیکوپتران بو و لخالک یپگه لباشوری باجار کوبانی دا کتن. پشت را شانده سردان ناوند یپگه و ناوند ریوبری خواستری دموکراتی کریه و ده جوین تایبت دا لگل سربازن یپگه و بر پرسین ریوبری کوبانی را هفدیتن کرنه. هر وساطانها آرمانجا و سردان نهاتی آشکره کرن. لباکوری کردستان قدغه درکتنا بسر باجار نصیبینه دا کوجبریا 7 روزا ما دست پیکرو بو هاتیه را کرن. والی مردینه و دریا داخویانیه که دا دیار کرن که قدغه کوبریا 7 روزان لباجار نصیبینه هاتو بو راگهاندن را بو. داخویانیه دا هاتیه که دا انجام اپراسیون هیزن اولکاری ترکی دا 7 گریلاین پکک جیانا خوش دست دانه و لشگرکی ترک هاتیه کشتن و 8 لشگرین دینجی بگرانی بریندار کتنه. جبلی کویران و روخاندن آواهین ولاتیان. سروک هرما کردستان پشتی کو گیشت انقره جالین سروک کومار ترکی رجب طیب اردوغان و سروک وزیر ترکی داود اوغلو و هاتیه پیشوازی کرن. اول گوری جدرکی نیزی سروکتی هرما کردستان دازانین کو بارزانی بو هاورینگیه لدیجی داعش و وکرنا درین آلیکاریان بو رجاوی کردستان برادرین ترک و گنگ شکریه. دو سروک هرما کردستان مسعود برزانی بسردانه که فرمیگ هشتا انقره او دی دست پیک دبرای دارین ترک رونشت. پشتر سروک کومار ترکی رجب طیب اردوغان پیشوازی برزانی لکوشکا سروکاتی انقره کر او جوینک دناور هر دو آلیان دا دوری چاوین راگهاندنی لدار خستن او دمجمیره که جویناوان دوم کر بیگو انجامین جویناوان ورندیار کرن. لعالیه که دن سروک وزیر ترکی احمد داود اوغلوجی پیشوازی سروک هرما کردستان لکوشکا جانکاریا کر. ده هفدیتنه دا اوغلو که خوشیا خواه بو سردان برزانی بو ترکی آنی زمان و دا زانینگو آرامی هرما کردستانی گرینگش حکومت ترکی را. اوغلو دا زانینگو دوه انقره و هولیر آلیکاریا هف بکن دا گو شر ریخصنا داعش بکن. جبر او ریخصن دجمن هر دو آلیانا. اوغلو دومانت و بحثا پرورده ارتشا ترکیه بو هیزن پیشمرگه کر و گوت ده او دوی کاری ده بردوان بن. ده داویه ده اوغلو پیروزباهیا برزانی بو رزگار کرنا باجار شنگالی کر.
هێژایە گوتنێ گۆدەما ئۆغڵۆ پێشوازیە بەرزانی کرد ئالا کوردستانê bi ئالا عراقî re hatibû danîn. Di heman demê de jêderekî nêzî serokatiya Herêma Kurdistanê da diyarkirin. Got seredana Barzanî bo Tirkiye da got hevgirtinekê li dijî rêxistina Daişê ava bikin. Wî jê derî got got armanca seredanê da got hêzkirina peywendiyên aborî û siyasî di navbera Hewlêrê û Enqerayê de bi pêş bikeve. Di dema got alavên Tirkiye ra gihandin, got dê gaza Herêma Kurdistanê ji devêla gaza Rûsî derbasî Tirkiye bibe û dê diriya Tirkiye re jî derbasî Ewropayê bibe. Heman jê derî da zanîn got mijara herî girîng got Barzanî biraydarên Tirk re gotûpêş kir ew bû got li ser aşîtiya navbera hikûmeta Tirkiye û Kurdan de bû. û ji wan xwest got operasyona aşîtiyê de berdewam bin. Her wiha Barzanî ji aliyên Tirkî xwest got deriyên alîkariyê li bajarê Kobanî û Efrînê vekin da got karî bin alîkariya Rojavayê Kurdistanê bikin. Hin çavdêrên siyasî seredana Barzanî bo Tirkiye bi giringî dinêrixînin û dibe dêt pêşerojeke nêzik de encamên seredana wî werin ronîkirin. Ji aliyekî din ve jî gelek aliyên Kurdî rexneyan bo seredana Barzanî kirin û li gorî wan dibe çawa Barzanî seredana dijminê Kurdan dike. Îro piştî nîvro serokê Herêma Kurdistanê li bajarê Enqera li gel rayadar û serkirdeyên Kurd re cîviye ye. Jêderên taybet ji Hurriyet News re diyar kirin ku Barzanî bi hevserokên HDP û serokên şaredariyên Mêrdîn û Amedê herwiha parlamentera HDP Leyla Zana re cîviye ye. Li gorî kesên nêzîn HDP ji Hurriyet News re diyar kirin ku civîn li ser asta vegerandina pêvajoya aşîtiyê û çareserkirina alûziyê di navbera Kurdan û hikûmeta Tirkî de birêva diçe. بله تماشاوان هجا جبو گنگشکرنا و مجاره سردانا سروک بارزانی بو باکور و ترکیه من هاوری خبدن استانبول و الگلمه روزنامه‌نویس و نویسکار بریز فهیم اشک. بریز فهیم تو بخیراتی و بولتنه سروک بارزانی میوان انقره لعالیه کدنه بارزانی لگل رایدارین HDP و سروکن شارداریا کرد ران دجون. لهر وهاجی صلاح دمرتاش لقندیله یعنی گلو ده تخمینه دا چل باکور ده قومه؟ دنگ stüdyoyu naymen, denge stüdyoyu bilen bikin az bibizim. بله از پرسا خواهد جارا کردن اشترا دوباره بکن بریز فهیم بخیراتنا تدکم مدخواش تناس بکره گلو خواندن و چیه دمکو برزانی میوان انقرایه و العالیه کدنیجی برایدارین کرد را دجوه هر وها صلاح الدین دمرتاجی لقندیلیه ون روش وسط چاود بینن دنگ stüdyoyu پر دور و تجمن را دنگ stüdyoyu قد نابیزم. بله اما هرن نوچه کردن حتی نیکو استودیو آماده دکن بله بله تماشاوان هجا بولتن بردوام لی پشتینا ورکی کنگره ریاد به داوی بو و احرار الشام خواجی و دکشینه